Pozdrav ljudi, u ovom klipu ću vam detaljnije predstaviti još neke satove u mojoj kolekciji. Počet ću prvo sa ovim satom. Već vam je poznat, znači ovaj sat sam predstavio u svojoj kolekciji, u pitanju je Tissot Automatic PR 516 sa prikazom datuma na poziciji broja 3. Sat je prečnika 39 mm i ima nekih 43 mm od luga do luga, što predstavlja po meni idealnu dimenziju za jedan elegantan ručni sat. Poklopac je na navoj. Ja sam ovaj sat, kada sam uzeo ovaj sat, on je došao sa ovom milaneze, odnosno meš narukvicu. Sljedeći sat je ovaj ovdje sat Seiko SRPD 29K1, poznatiji još i kao Black Monster. Prečnik je 42,4 mm, od luga do luga 49,4 mm, a debljina kućišta je 13,4 mm. Mehanizam 4R36 koji ima 41 sat, znači rezerve rada, 24 dragulja sa mogućnošću hakovanja i ručnog navijanja. Znači šta je to hakovanje? Već smo rekli, kada izvučemo krunicu na prvom položaju, vidite da je sekundara stala. Isto imamo i mogućnost ručnog navijanja koje nije toliko čujno. Znači kod švajcarskih mehanizama obično je to puno čujnije, znači puno više se čuje to navijanje. Hardlex staklo, Lumibright luminacija, dan, datum, znači ovdje imamo lupu. Ovo rastojanje između lugova je 20 mm. Sat dolazi u crnom PVD premazu. Negdje sam čitao PVD, DLC, međutim DLC, odnosno Diamond Like Carbon, je ipak predviđeniji za tako malo skuplje satove. Za ove jeftinije to je PVD, Physical Vapor Deposition. Međutim, ja ovaj sat imam nekih 2-3 godine, znači i apsolutno crni sloj se nigdje nije pohabao. Tu je onda SNKK 71K1. Već sam rekao, znači da ovaj sat ima sentimentalnu vrednost, dakle ovaj sat sam kupio od para koje je moja sestra poslala za rođendan. 7S26 mehanizam koji ima 21 dragulja. Nemamo hakovanje, dakle vidite, izvukli smo krunicu, sekundara i dalje se kreće. Nemamo ručno navijanje, dakle da bismo navili ovaj sat moramo da ga tako tresemo. Hardlex staklo 38 mm, debljina kućišta je 12 mm.
Onda imamo ovaj ovde Jacques Le Mans 755 38 mm. Na позицiji броја 12 имамо датум, на позицiji броја 9 дан у недели, овде на позицiji броја 3 е месец, а на позицiji броја 6 налази се Moon Phase компликација, односно месечеве мене. Има такозвано брегеово кучиште, дакле многи бреге сатови управо овако изгледaju, тако да се може речи да е ово неки омаж на бреге. По мени, пуно е боље имати овакав сат у кварцној верзии него у механичкој верзии, jer ovde stavite bateriju i onda ne morate da razmišljate i namestite месечеве мене и то е то. Ако имате механички, то е мало компликованije. Значи, док наместите дан, датум и ове месечеве мене, то е мало онако захтевнije. Casio Duro 44,2 mm, 48,5 од луга до луга, 12,1 mm деблина. 200 метра водоотпорности, овде растојание е, ја мислим, 22 mm. Ако nije тако, исправit ću se u opisu ovog videa. Ова ракета има 2601.H механизам, има хромирано кучиште, бели цифер, 34 mm je prečnik, 10 mm je deblina, znači sat za slepe. Casio Vintage A500 WEA1E Unisex sat čelik. Znači imamo 12 i 24 časovni prikaz, imamo alarm, datum, dan u nedelji, znači digitalni sat, imamo kalendar, štopericu, tajmer. Staklо je akrilno, znači divan jedan ovako sat za svaki dan. Casio G-Shock GEA 2100, 200 метра водоотпоран, 45,4 mm je u prečniku i nije toliko veliki sat. Kada su G-Shock satovi u pitanju, znaju da budu nekad i preveliki. Znači imamo isto 12-24 časovni prikaz, alarm, imamo znači digitalno analogno vreme, odnosno dvojno vreme, dobra iluminacija, kalendar, otpornost na udare, vibracije, imamo taj wartime, odnosno svetsko vreme, štopericu, tajmer. Casio MTP E114, znači 35 mm je njegov prečnik, dužina 50 mm i debljina 8,7 mm, znači može se reći kao neki omaž za Longines evidencu.
Tu je onda ovaj Swatch SR 9365 duplove, 43 mm, dakle hronograf. Poljot 34 mm, 17 dragulja. Kasnije treba ovaj sad malo da popravim, odnosno da servisiram, pošto malo žuri, ali bit će i to, nadam se, u nekoj budućnosti. Citizen imamo, znači, ovaj Citizen GN 4 duplove S. Automatik je u pitanju. Ima mogućnost i ručnog navijanja, nemamo hakovanje sekundere isto tako, kao što vidite, 34 mm. Tu je i Seiko Picado 7009-3180, 37 mm, automatik. Znači isto nemamo ručno navijanje, nemamo hakovanje sekundere. Korte Bert, referentna oznaka je 740.500, kalibar je 3333, 17 dragulja, potiče negde iz perioda od 1970. do 1979. 33 mm, 3 metara vodootpornost, znači divan jedan elegantni sat. Tu je onda Adria, negdje iz 60-ih godina, znači švajcarski, 17 dragulja, 34 mm. I Paladin 2/1000, automatik, 25 dragulja, 37 mm. Pozdrav!